clear tu te chi bai le vek ule hei tun hnaya Mizoram chunga nge mai be se lo lutuk thil rap thak athleng tat maya kan hriat theu angin pawng sual rap thak tak mai Mizo nun zemoi tak kara la om zen zen lo laltlan moya che dan rap thak tak hian zoram khovel adeng chuak chiang hle maya mitam tak diriam le soisel alo em bokani laltlan moya khosak dan nun rong tak hi amasa in ngai thalok taila afanu kum tling lo pawng sual tu kum somni tang turin an hrim ti ania afanu kum tling lo laltan moi hian a pawng sual fo thin ani ome hei hi special judge pokso ek champhai chuan afanu kum tling lo pawng sual tu pu laltan moi chu thiam lo a chan tira kum somni chung lung in tang tur le poisa choi turin a hrim ta ni kot ma thu hre tu te soidanin laltlan moi hian anupui masani na anin then nuwa anfanu chu nupuya anei zuya nupuya anei zui tak afanu hian athi san lea anupuin athi san nuwa anfanu chu aom pui zuya mars tha le october tha kumsang ni somni pani chung khan afanu kumtling lo hi tum enge mozat mi pat me chiat na alo man puyani afanu hian adam lo awangin damdoi ina aum lain nama boi pui tu apatia nena thil thlen dan kim chang ashil tamol mol maya thil thlen dan hi Khozol district child welfare committee benga thlen nuwa child welfare committee CWC hian uluk taka azir chian nuwa Khozol police station a thubuai an the lut ta ani Khozol police in poi khoi tua pu laltan moi hi an man zui tabok ani special judge Sylvie Zaumon puiral te chuan thuse tu te thu soi angai thla ka tangle thil ti sual tua pu hi a exam na atangin laltan moi hian afanu hi tum enge mozat mi pat me chiat na aman pui nge ti fin fe in he thu boya hian thiam lo achan tira kum som ni chung lu in tang tur le cheng singkhat choi turin a hrim ta ani apui sa choi tur hi apita theilo ani chuan thakhat dang atan pelle don bokani ko chuan CWC in mikhongai thak le chanpui ngai te chanpuya an dikna chanvo highland sak tura an malak na chu lomom ati thuwa soya mi pat me chiana lama harsana tok ki point CWC pan na chang hri turin mupuite angen tak mewani heti ang thil rap thak tak mai hi mizo te zinga hian atleng ang ti hitam tak ril ruwa chuna omphak lawani amara chu khovel kan thlir chuan kan zoram nan phung nei po abol lo in sualna asang to em maya kan be sei phak bak thil tam tak atleng chhaumek zel boka tin hei hetakan hriat ang hian anupui thi nuwa afanu nupuya nei zui tumin ti hian voi enge mozat alo pawng sual thin ni oma patling mani fa te pawng sual du khopa ril ru chia han pu thi chu arap thlak tak zetani mani fa te em hi chu mangai taka kan enkol theilo ani pon hetiak ang em hi chu thil thleng thei tura kan ngai lo tlang ne rin oma ma se athleng thei tlat sini apoi khop mai heng te po hi ek chung chang ate po hian thlir tulam te po han sei chak tam tak kan nei do na kan nei na rin om boka chung te chu kan du chuan comment lama ti khan kan soyanga tin hei pawng sual alar chho em a kum tin hian Mizoram chunga engi mozat tokian lo om zel boka Kolosip district kota fast track court chuan meichia tleirol kum som pali tlan bopuya pawng sual tu mang tin dama chu thiam lo achan tira a hrim dan tur chu voina puan aniang kot thurem na atarlan nani danin Kolosip tlanglok thingtlang kho pakhata cheng papakhat chuan afanu kum som palimi chu mang tin daman baikin atan bopui nuwa apong sual zui nia soin November ni somni paruk kum sangni somni dai to khan Kolosip police station a FIR a theluta chumi bozi chuan police ten pong sual tua pu chuman halin kidnap thu boy section 363 IPC le Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 section 6 noya thu boy zielu ani he thu boy khoi tu
Fast Track Court Judge R Van Lal vena chuan nimin khan thurem na hi apuanga police chuina report kim changte thuse tu sang thu soite ukil te thu soite angai thlak nuwa mang tin dama lian thong thanga fapa khamrang khuwa cheng thin chu me chetei rol kum som palimi aru bau nuwa apong sual ngei ti finfia ani awangin thiam lo achantira mang tin dama hi district jail policy patang lai mek ania ama shrimdan tur hi voin lama puan ani don bokani pong sual tu hi pokso dan ang chuan arei lau bera po kumsom ni chung lung inatang thei din muna ading meka kidnap thu boya po hian kumsari chung tang thei din muna ading bokani kan soi to thin ang khan heng thila hian kan film khurangai khop maya kan film khurwanga tamtaka chuan sutkian thei ania amara chuwan doi wang shim athil thleng thei ya ompoka abik takin nu le paten kan fanu te in chunga kan enkol thaim kan koi khom thaim zan lama khoyang en kal thin ti te naupang te thleng hian ngai ven na chang kan thiat lo chuan khuwa kher na chang kan thiat lo chuan kan du lo deuh thil kan chunga thleng thian ni ti hriaila heng thila hian na sale zuala kan beng var ana chang kan thiat apoimo khop mai ole heng ba ka hian bairabi le sairang inkar rel kong siama thok pani adel hlum thu hi in ngai thlele lok tiang he thil thleng po hi zelo khop maya bairabi le sairang inkar rel kong siam na thok tu RL Construction Company in achor namdang mi pani chu an na thon na leminin adel hluma kon puya tanga then khat soidanin RL Construction Company noya na thok te chuan nimin khan kon pui re station tur bul kong chaklama lemin chuan thian faya hitachi mangin leitla hi thian phot ani nuwa khol na thobak mishing tha alei an lai rem lain chomadar som le chan vevel khan achak lam ko pang chu amin thuta na thok tu mi panga jinga pathum chu lemin hian chilin pakhat chu chan chua man ni in midang pani ero lak chua ani nu kon pui dan do in pan pui an ni lain an boral ta ani leminina achil lum tak te hi dipak data kumsom ni pasari le Durga Prasad pasi kumsom nga pasari Nagaon district Machaka asama chengte anni heng chian a thleng chung changa hian kon pui police station a UDK zialuni in rong pani te hi kon pui CHC a postmortem anni nuwa nimin tlai vek khan an khuwa pan pui nga anni kan hriat theu angin man li loka herel kong siam chima hian namdang mi tam takin nunlan chan bokani kha hetianga be selo thil a thleng fo to mai hi a zialo khop maya helai muna na thokitan po ale zola film khur angai khop mai pal thut thei ani awangin kong sang sanga mi pulte kan film khur angai hle zelani